Ayi we wararaye we mbayanga yacu y'impungu we mbashenge impungu umukondo we yanze guca mu cyambu we mbashenge temese umukondo kandi umukwira uyikina mu ndamba. Ayi we wararaye we mpunde bana biwacu we mbera mu gitaramo mbese igitondo gitangaje. Ayi we wararaye we abana bo mu mitari we mitari n'imidahandwa imatari nanangira tende nkumbuye bene ntereza bigende. Ayi we wararaye we shongorerwa hunga numye umushumbu iragiye yayibwiwe n'umumano. Ayi we wararaye we abasezera ngende we nimba kumbura nzaza.